INP Mizo channel clear turte in zain chi bai le vek ule Inremna mun thiwa hun tha in chan kan beisei April ni sari ania Myanmar boina chuan zia omlam aiin boilam alapan tluang zela voin April ni sari a ramchung thil thleng lang sar zual kan thlir ho le don nia news kan siam nuwa thil lo dang lam ta te kha Inremna mun thiwa tang khan enon update lom don nia o rengun khopui sanchong lam chu tukin lama tang khan sipai council lam duty an khatlata kongzo in huai hot pon om theimu mallo mahse chhun lama ero nimin lama blood strike demonstration anti kha chhunzom le in demonstration an siam le hlom nimin kha kan update thei chia talova Myanmar ram chung khopui rang nun na hial thapa bei anga izia en tirna ni om takin rong sena le kha ziakin blood strike campaign annaya boina lian tham achu o mero hriat tur omlem lo ni na lang line township lama chuan tukin khan demonstration an siama boina achuak lem lo bok China huat na thli atle chome ka anadon chawang rengun khopui kamayu township lama chuan China flag an siama China an huat zialan tirnan China flag an hala ti chuan kongzo in an chuak le hlom soile soihnu UN Security Council levela Myanmar ram chungchang an soina pianga China hi minong line lama atang zia tamaya ama le Russia wangin thil fel mai tur hi a fel theilo pha ati lo theilova nakina chuan China flag chau ni lo Russia flag po hi an la hal ngei narin om ta hle ni Mandalay khopui pichi takun lama po industrial zone lama thok tu tele midang dang infin komin demonstration an siama metrila khopuya po na satakin kongan zo le bok tin Wanduin township lama chuan bike nen demonstration an siama ni Kachin state capital Michina khopuya te Mungin khopuya te Mukong khopuya te Phakan khopuya te Moon State Capital Molamien khopuya te Pong khopuya te Sakain Region Capital Sakain khopuya te le Salinchi khopuya te nasatakin kongan zo hlom Sakain khopuya hian sipai council in man turati hi mi somriat le paruk antling to hial nia soyani Paku Region Paku khopuya po tukin khan civil mi te in pen na kem chu sipai lamin anti chiat saka anin kap le a Paku khopuya hian voin khan sipai kutur thi mi patni an oma mi pakhat ruang hi sipai lamin an la nia soyani charity group le tanpui tu dang hi sipai lam hian an man zel mai sia tanpui na po du angin an tit hlei theilo nia soyani bok Chin state tidim khopuya po voin khan na satakin demonstration an siam Mandalay region ta se lama chuan lo nei tu ten an lo lama sipai thu nei nan du lo zia an lo lantir vele boka an tumber chu sipai thu nei na hun chung zong khan kan ram hian ma son tha theilo ti lantir an tum ni om takani hi voin khan Myanmar ram mun ranga tuna kan soi ang khan sipai council daudal na demonstration an kalpui le hlom ma Myanmar ram chung khopui mun rang ka kongan zo le vut lomani Zawfa te om tamna tahan lam chanchin hi a thalo khop mai tukin war rual vel dar nga le achan ve chho vel atang khan civil mi te le minong hlaina terrorist te anin kapa hriat thei china civil lam mi som pakhat an thi to ni in tahan lama om te chuan an soya thi le hliam hriat thei hi alapun belinarin om chanchin la khom thleng hi chuan hliam tur hi mi panga atanga som in karvel ni tura soyani tinjing lama anin phenna kul anan ti chiat sakchina chuan tlan chiat angai lo theilova tongpila lama sipai lam hian mian zui chiama man an nei nual an mi man zong hi som panga aya tlem lo ni ngei tura an rin thu a hmuna om te chuan VOA palai an hril bok sipai lam hian civil mi te kem an ti chiat nu hian kem bulador pakhat chu lu chilin dor nei tu te nu pa chu hruin an phuar hlawma an poisa Myanmar poisa cheng noi som sari zet an lak sak ne soyani bok
mani lam khan helicopter nen tahan le chevel hi minong hlai terrorist lam hian an fangkuala tin nimin pia lam thleng khan sipai pon da bel teu nia hriatani civil lam hian hmun ni hmun thuma in dan na bang an siama hei hi sipai lam hian thiat turin an nge na ma sian thiat phal mai bik lova kan video masalama kan soi to ang khan sipai lamin an man tele civil lamina an man te anin thleng ta a hei hi tlemin han soi kaila thilom dan enin civil mi te hi buminan om ni ina ngai thayani demonstration siama wanga an man ni lemlo an mamo mian man te an chua le thainan sipai lam hian midang an lo man te an chua mai zawk nia soyani a tin in thleng ton tura sipai lamin ruwa manna an siam po kha tahan lama civil mi te anin lungrual thailo nana taktik chikhat an siam chua ta a angle boka ti chuan an taktik angein kha in thleng ton na chungchanga wang khan tahan phaya om chin mi te chu anin lungrual theita chia lova tun ma ami zanga lai mai sipai terrorist ho ep tura om thin kha azat ve zani le somnga puan tling thei to lo nia soi ani boka apoi hle ni sangkhat zakwa somret le pariat lama sipai lamin mipui lungrual na ti chetura ma anlak na tho kha tuntuma po hian an mang le a hei hi civil lam hian an thre thiam to lo ti ila adik na laya om thei mai ome mahse voina an thil to na tang hian fin na char chuak le in tran an la le sowanga lungrual takin heng terrorist te hi an ne le ngei na beisei om hle ni tokina kalemeu in beina thi te zinga mi pathum hi sipai lamin an ruang an lak sak ne soini bok hliam turan tam hle boka sipai lam hi zachuang zet ne soini motor bom te po an chelek na sa hle ni ina hmuna om te chuan an soya an soidan chuan sipai lam hian tukin jing lamdar som thleng chu demonstration siam an om point kan kap lovang an ti ni oma mahse jingdar som chu soilo var rual vel tang khan na satakin bei puyan thlak ta zawk sia heti hian thilapoi ta ni tuna hian civil mi tam tak chu ral khelin hlawh le thlabarin mani in thewa antomim vek maya tongtrai puyan ngai hle mai nitin mai hian kalemeu vel hi abuai ta ka wangin tahan KBZ bank kot zone vela hian kem thatok civil lam hian an siama hei hi march ni som ni le pasari ni atang khan ani ti chuan tukina he an kul bang hi sipai lamin an ti chiat sak theita a bulldozerin an nor dar sat tavek ni in an soi february ni khat sipai council in thune na ala ka tanga voin thlengin kalemeu huam chunga hian mithi somthum chuangan om ta der mayani hi tunma anga a hlawma mun khata om khom lui lui ang chi atang khan intense som zongin ma an la chun zom zel nia hriat ani boka civil lam thi kan soi thei chin ani maya minong hlaina pol te lampo hi an thinul chuanarin om hle tho sipai lam thi le hliam ilo vel hi social media lama the dar vak vak lo tura anin cha awangin azat kan soi thei mai lova sipai lam thian soi lo wang hian an thi ve mia lo anga chuan ngai lo photila rakhain lam hi kan soi ngai viu lem lova e lam hi sipai council lama tang tur ang khan thua thang lok zeta ma sen tang don lo nia soi ani le a chutiang vela boruak kemina boy chho vele bok sipai council lam hian ra pu bom kam bak hi thiaman nei vak lowe mani hetiang bom hian kam tam viu nia soi ani a mahse february thachan ve vela tang khan sitwe an le yati tong mongdo tiang chi motor kong puidunga an bom kam tam tak chu an suit le hlomani an suit na lama mi pathum vel chon thi pha hial ne soyani bok mani april ni li khan in bula an bom kam an lo suit lo te ponianga in bula an bom kam chu no pangin an chil puak pal ni om takania no pang kum ni mi pakhat le kum nga mi pakhat an nu bertiamin an boral pha a an unaw zinga upalam deu kum sari min hliama tur pha boka hei hi unicef lampoin an lo hre thuaya poyan ti thule hetiang hi thleng le to lo ram tura an du thu an soya
leya palpu bom an kam te su turin le hetiang chi eng ma ti lo ram tura an du thu minong hlain sipai te hne na an soyani UNICEF lampu tanan lana sa a munral trilama no pangten an chevel ena film khurdan an thiam thainan bom kam chungchang tele thil dang danga zirtir na an pek ngor so thu an soibok Rakhine state a hian no pang thi an tam hlea an state chunga thi an nei zong zong zat ve deuh tho za somli le pasari zet chu no pang an ni sang ni le som pakhata tanga ram chunga sualna chi rang international dan kal taka chet na zong zong chui chuaka data lakhoma endik vectorin IIMM anti mai Independent Investigative Mechanism for Myanmar anti chu an lo din dai to a he IIMM ho tu tele kan soifo CRPH roi tu te chu voin April ni sari hian anin bedon ni in Dr. Sasa chuan a soi to a anin benge yem tiero kan re thei mai ri talo a soidan chuan sipai lam thil ti sual chunga hian engtiang takin nge kan tran howang ti soi howan tum ni om takani Japan ramawa omta Myanmar mi te chuan voin khan Japan khopui Okoyama a anin to khoma Myanmar Sipai Council thunei na an do dal thu demonstration an siam CNN reporter Clarissa Watikha atir lam kha chuan a local chana thel Mizo omange tihin a interview nei piang an man tak zel thu tenen kan soya claimin kan lo hlau thong deuh khania mahse US lam thuwa an du na lam thling ngei tur ang chi kha chuan ma ala lo ati thayanga tin mipui lama atang hrim ngai bokila kan hlo thon aiin thila ti thafu ne na lang Myanmar rama chua san ma het nimin April ni ruk Myanmar ram chunga tang nge yen news report an pele a hei hin news lo chua tu Jack Taper ne na in biak na ngin minute som pakhat chuang news an siamani chuta chuan security lam chuan lama wanga mitam tak interview siamatum asiam theilo thute akalna pianga sipai nan motor te ne na anzui zel wanga du anga news alak hlei theilo thute video file nen lam a en tir ta a chutianga rem chan lo na hual vel kara po Myanmar mi puite chuan a camera an mu chuan an rem chan dan angin kuchung tang pathum lek chuakin an din mun an thil ton hi khovelin ria se an du ngoya an thei dan le an rem chan dan angin an lan tir ram zelani atiani sipai lamin demonstration siam tu te an pun zela wanga not dar tamai thin anga ram dang ne na thiam thu an soina po a oi lo zia a soi chuak ta nge a civil miten sairo kher ringot anan lek chuak hi sipai lamral thuam nen chuan ain thlau lai e mani atibok Jack Taper chuan sipai lal general zomin tu ne na anin biak na chungchanga zota Clarissa wati chuan anin kom hun reilo te chunga amit mai chiat zia a soiboka a omlai khan sipai councilin an tha tak te hi mi engza tak nge mon ni to ang ti hriat chiana tum thu a soya a video file lan tirin tum khat chu bai khalakal ve mai sipai lamin an kap ve ringot mai chu eng tianga ti thei zawk nge an ni ti azo thu soya zomin thun chuan hetiang thila om hian atak nge siam chop ti an en fia angai thu te sipain mi om mai an ka ngai lo thu te soi ati Clarissa wati chuan hetianga thisen chuaka in ka na le tharum manga in be na ti top tur hian engtia hmalak nge an tuma mipui du na hi engtia ti hlo tlin chi nge niang ti azot le a zomin thun chuan tuna tanga kum ni chunga in thlan na nei an tum thuina changa ni amak thei viu mai a atir kha chuan kum khat chungin ti in minong hlain khan a soi zu khan kan thresia an noya mi hi chuan kum ni chungin ati le to a adik ve ngai thawila mahse ama Clarissa wati po hian Myanmar mi puin sipai te chunga rin na an ngam lo zia zalen taka in thlan na an siam laya NLD party in ne na achang chunga thu nei na chu sak an ni zia asoi kai ta zela state councillor Aung San Suu Kyi le mi pui thlan parliament member te man chunga in thlan na thiang hlim nei an tiam hi mi pui nan ring thei hlol lovani atibok
tin interview an siama piang an man ta zel mai ti hi ama te na hrengu tange mo chu kan ti kha alo rekhop maya interview a siam sakte zinga mi som pakhatan man thu te aveiwa na bazar velan phili chung thu te sipai council lamin zanlama mi man tur zonga an veiwa zia thu te demonstration awanga thi te ruang sipai lamin an chu fo te po Myanmar am chung nge atangin report pe ni CDM chungchang zo na po thil om dan dik takin a chang ati thayang sipai lam hian silai nen ram opanan tum sate na a mipui ro an na thok turin an lanor hlawh tling thei mai ri lo ati Myanmar am chung a local na sipai council hian mipui thlop na mu lo hul hual ti hi a mu chiang viu maya sipai hian civil mi te hi no pang te po tiamina kap hlum zela mahse mipui nan thlop miau lo wangin ram handin chu a thei lo topang atiani hian CNN chief correspondent Miss Clarissa Wati chu nimin khana ho ta phota March ni som thumalo khleng khania cholkar khat chung huna mangani chu pi Clarissa Wati hian thinlung alo nei ve tlata a hon don ni March ni ruk nimin khan a Twittera Myanmar am chungchang thu ziakin Myanmar mi puite tan an chan vo dik takan chan thei ngei na hmalak zel tum thu te mipui zinga adu angin chetla thei chia lo ma se an tor na rapthlak tak le an ril runa a hriat thiam pui thu te Myanmar mipui te au o a hriat chian thu le ama ngei po in nung tol lova huai sen na thara nei thu chu Myanmar mipui ten lo hrengei se adu ti te a Twitter a azia kani ole INP Mizo channel clear tu ten in lo bengwar phale ngei kan beisei kan thei to ka news kanan chop chua te hi adik ngei ni an soi chin zel ani ti kanan in thil non le boke kan channel hi in lo clear zel don nia